Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye hane nyanga indi indai mwami ukwesi obuyangu kusanjirane kunawe likuwa lirie mera kanyero mkambi Steven Hamati ne kulidwosi usangali wanje kubetsanga nawe mshtuwe shefusha kwa yanza cha Western Nyota Nyasaye no mulai kumitsome kule nyanga ino papa mulire Yesu Kristo ino ni nyanga handi okukasirie usanga kubwefweni boli Nyasaye kuyali sinja ne kubuha kulamaniko kuchendanga ni khola kosi kulokhonyanga kati bukambi bwefene ndoburumishi bose munzu mumwo neyo kunyaliranga okusangarira no kupirorio mundu wa Nyasaye esabuhire mirimo kike umusabira ati habi bwinyanga ino rero bukosi ambetsimba basi obunyali nende khanda matunda kame ebyamo ebya mahuwa kakholanga bya kame byamo ebyalo lakho khandi byabantu balolakho ibetsomelira ilio nebefaidisha ulambwe nenda abantu bandi bose mwami okweche sinja kumakuwa kesi talanta mwami kuikomba mbushi kulaba abavi shingo mundu wae kwetalanta ndalalati na abisata mwami bulisha mundu kurumishire eshewa ramu mwifwe ukachiresha mevyamo ulolu ya liperira ilio mwami tirokola nefe katahani misomo lino roho mtakatifu kweche akahoero kumanya kulwa amahuwa kana kaweche siya Yesu Kristo lwa noli mshalomu mulira Yesu Kristo mwami basi mundu wa Nyasaye wachakira kubola kumahuwa ke okurumishira esitalanda tiefwe wasomere mba Efeso 4:16 ibolanga umbiri kwa Yesu Kristo eshiranga ebipawa biriyo bya abanabi abarume amapasta abebali nelikuwa umbiri kwa Kristo kuhoere kukule ne Olunyalo 16 lubolanga umbiri kwa Kristo kukulanga olwa bulishiungo bulishiungo shitiyango bulai nishi supplier eshenya kanga mubiri kweneko neno mfano kwa umbiri kwa kawaida yani umbiri shingo kwanje ndi ndo kuku onyolanga bu kata liwa lilo kusoma mshirenge onyolanga umbiri kosi kulwala kata eshtere nui halaka onyolanga kata umurwe kosi kurango bibi kulwashina umbiri kwa longwa bukosi kutie kata omusiku limwo kata inyama irimo kata hakumba halimu kata ni hali hati hali nende maana sana nechira kwa borembo ole chayata omanyembo olinende sebo no mbiri kwa Yesu Kristo kukulanga olwayiwe nase kubakurumishiranga ebya Nyasaye yakulonga na Abraham Nyawachakire kubola mbu kenyo manyembu sho special nasho shingatolo umundu ya esi abasumba betitalana undi tirano undi tibiri undi ndala yabaeresia okulonana nende obunyali bwabwe shingale abamanya shinga obunyali bwabwe buli khani Nyasaye kwe yakumanya olinende shonya lokhola eshesendala nya lokhola ta mundu wa Nyasaye eyuwe olinende bidio nya lokhola byesendala nya lata ne khanas biro bye nya lokhola ebiyola nya lata Nyasaye yakulanga munjirati awhana ahweresia emikabwa kirano kibiri ndala lakini byospe ne mikabwa echekenya khanga kurumishire kulwo obwombo kobwami bugwe ndo kukirelira lelitsomi kubola mbu owabise talanda ndala ulya yalina the attitudes plan yalina na maparo plan liho lihuranga ilekira na afisa no buri kubola abanda abanji shurumikanga talanda tiefeta hira shetani arerango buri maparo kefwe ndaha holendi ndaha singira emberu abantu ndaha ekesiendi ndaha kambendi shendinda masomo kaerata shindebulwa luyalo hole shindi shostawe esieshendo mbolo mlai emberu abantu ta ndaha embendi yena ne hanoli nende bunyali bwo kuyimba ori zabutwa nekubora mbo mundu wa Nyasaye biro ebindibyo chaka ngokhola nonyola bukhane waritsanga teshikaya bwalitso buri obo musuku okukirambo oleho kurumishira eshonyalo kurumishira ta buha kulola abantu abari baritsanga lakini banyala baritsanga ni babisa lakini balinundo bunyali aude mbola nawe no onyala kuimbo bulaisa lakini olomuri daborendo muhana wefu undaye ndembora khana obezaso mukambini webisa namnai waolera butwa no uranabola no buributwa aude mbaranga shenya lata khane no buributwa lakini olindo bunyali mundu wa Nyasaye olareta aude mbola nawe mukanisa india walimu wembango bulaisa nomba waholanga ishindo abantu fulani lakini wetsano webisa kanisa yolimesa ino webisa
chiwenya abantu bamanyonya lokhole shinta chiwenya abantu bamanyeta wabisa wayabire talanta Nyasaye akhurevanga nyangai Nyasaye akhurevanga majirakano bukhorumishire talanta iyo kwanza Bible bolanga mbu echipawa shomundu chimuikuliranga inje eurembo lehani echipawa shomundu the gift of a man opens a door for them uyikaranga miryango chicho mwene olomo kurumishira eshianwa sha Nyasaye akhwesia rumishira eshianwa sha Nyasaye akhwesia rumishira obunyali bwa Nyasaye akhweresia kachire kuombohe ombiri kwa Kristo esiye kwenya wesi unyanya au mundu ouli mkamilifu yenyene mubiri kwa Kristo ta nekira abanabi balio amaposo kalio amaobasia karo aka prophet anyalohola shikalika aposo anyalohola ta abantu bano bose pe kuli mubiri mulala khonyane omukambi ahoera anyolo mwimbi niembere omwimbi na yahoera abendo mukambi umwibara abantu bano bose nabo bakhayero bende ashas bokubenjisi abantu babeto ohudumia imberi wabwe engoro kabo ele washembo lata abantu bano bose bali abantu batiyanga mujikoni ababenya hanga barere eshokulia abantu barumishire abantu bano bose ni bamaana asha ni wa maana upangusi nje fumbi ni wa maana shikira nala hole semu yeta ombiri kwe kanisa kuba kujaha olariata buha rumishire talent olabisa chiano shota emanyire wa aundi walingi zima man lero wetere mukanisa indika yole nomba walingi busia lero watire kitale obolanga asiano kulwa abantu shiba amanyire tawe shehola sheda horengeta Nyasaye amanyire omanyire shake hohole khadwe sololanga khadwe so omanyire olinde semyo yalohola buha ola bomurita kubola likwala kabiri yekarra omyaulia nelikwambu yalola kiongozi uwe shingo mundo mubi yani alinende critical spirit amahuwa ko makosa mbandi kachiranga kava wa horehim weso lolangabu amakoso kerusinjaba okunyasya kwenyasinjaba nyanga indi ndareba abana banje mbu abana school ndabareba mbu banga kwinyo benyo babalimu abana banje babola mwalimu mistaki kuwa mwalimu sinyo kuba mwalimu ta nebareba kulwashina abana bahanyasya sinyo kunyasi bwanda abana nebareba kane mu kunyasi injia shishira mparange kasi ya mwalimu no kunyasi bwo so olola maparo kabo sibenyo kuba balimu ta shishira banyasi injia balimu ko bamanyire mu lona babe balimu hali abana banabechezie ni babanyasi nekira abana banji barumira talanda tyabweta nabantu bokuina makoso nabantu bokulolobibwa abandi ngoba langa nasakando nebwe mama kanisa lo nebo kuba pastor nedanyasi ye pastor sana sisi nembe kubutinyu omuya unayabola mbu dalololo mundo mutinyu etalanda yonje chinyama huwata nolola biongozi bobo munjira imbibi nololo buteshere bwabwe kachiranga obisetalanda iyo kachiranga omo kurumishira shawa harumishire ta shichira weso betande likwambu emanyire ne banyasi shichira sese nyasi inja mundu wa Nyasaye mukanisa ose ya Nyasaye yakura onyo ole hanga no kole mirimo cha Nyasaye asiwa abakukambiranga tafadhali baezio luyali tafadhali ola ba critical ta wesi no be mu office yeneyo ola banyasi ata rumishira etalanda titio kulo compensate kubuteshere bo bali nabo kachire ko mboko mbiri kwa Kristo ndakubolere buli mundu ali nde obuteshere bubwe buli mundu ali nde obuteshere bubwe noye ngama koso kaba noye ngo butinyu wabasumba banyasaye shokola shokoero kole obola pastor fasinyanga bwangu matangazo ibatangazo jublaita shughulio pastor sharoga na bishop we shakola 1 2 3 kamare kachira katanoli ndeshindu muiwe shinyalo theater sababu ya hata yomu ya uno yali nayo nelikuwa ya chaya eshianwa chaya ewa shilala ya romuri yaliwo kuinia makosa abolo mwami weno mutinyu ya hata yaenga talanda yedala nenaenga abandi baerwe undu werwe tsibiri oundi tsirano nabola okay esienese obaluti bambendala yachaya eshianwa shilala yachaya nabola mbu eshianwa shanje shilala shino shishinyalo kwera nde birano bya ulia bona ulia ayo birano na sindala nehe ya bire baone
Nyasaye ohenganga no la Nyasaye shia mbona shia hola embeshinga Bishop Jakes mbona Nyasaye shachira mbona Nyasaye ya Asia Michael W. Smith obunyali bwo kuyimba nakanda ku keyboard nenasi chenya lokole idiota esiendi tande talanta ndala abantu baebwa akambanga yembanga aroba ngobunabi a organizer nga ni administrator anya lokole bide bingi na senditsa nende halala esietsa no kuimba kuonyene esietsa ni ushering yonyene esietsa no enditsa caretaker wo hakikisha mbu akanisa na alafu eremulata alwani no chaye shiano sholi nasho shishinyalo kwame byamota kandi nawe shonyalo khula tawe dala kalushera no chaya etalanta ntala yoli nayo manoya bire obetanga nwi kadra kandi bible bolanga owandala yamala nanulwa baesia owalinde tirano kulwa shina no chaya ndala kamina nga sholindo bunyali katabo kutira tibirita kamina sholindo bunyali katabo kurumishira tirano tawe ola chaya talanta iyota apasta huwero buyango kutia mkanisa tia wene pano bola na bantu mukanisa mno shibandolanga ta abantu mukanisa nde yesi jire kuimberira sesa abantu bandola kwanasi nesufu anauriye kwanasi nesula nyero imberi wabanta umuntu wanyasa rumikire talanta iyo ndala iyo oerwe rumihabwene yao deho kulwana deho kompita no bola sesa nde yesi jire ku pulpit deho kompita no bola musiesi nde yesi yeko mission nikaba so erubu yango ya mission tawe ne bakubole no tiyo subulikira bacheni otiyo enda mati ko kunywa rera mati ko kunywa rera ne talanta ndala lakini no chukusia no chirumishira Nyasaye la lologwisi kwa bwo mutalanta ndala ala hueseti omundu nalindo moyo mbi kwa ro moyo kwa wivu kwa ro moyo kwa imbaliha kwa ro moyo kwa kulolambu ejairwe ne nachaya eshaya ebwa abantu bali omukanisa saino Nyasaye achakusinja abantu ikuluta mundu wa Nyasaye ola chaya talanta yota bible bola bundu ndimbu ola chaya little beginning small beginning obuchachiro butititi ola chaya ta abantu bolanga abantu abahonga mabishop abahonga mabanabi abahongo abantu bolanga netkanisa tihongo bano abantu bolanga ni bahole bintu bemba na abantu bakasibwa bachakira abundu Bishop wanje Archbishop Dr. Kefo Kwemba esaino kumulanga kama Archbishop lakini yambo rambu ye bosi nje fulia mus conference bokataka shibembanga ta shibasingira hakata imberi wabata shibali kata mwasharinga ekasi yabo yali okwakisha bu breakfast nende lunch nende supper itekeru okose fulia nende okwini amalondo kubifulia nibakikisha bifulia birabwene nibali kusuma nibafukira abantu bo conference ni waya chakira kone mulana Archbishop esaino ya chakira mushifulia mjiko Filipo yali abantu bokukabe byokulya yachakira kubukaba no mulamba matendo ya mitume era ebikole byabarume khasasaba no mulola omulashi ngokukabange byokulya shinga asha butwa shinga urera bakamba amati lakini no mulamba matendo mu bikole byabarume munane olola nali omwinjilisto muhongo Samaria yachakira atititi olachaya obutititita esa ile mkambi ahure mu Sunday school ola chako bola lesiwa mwalla ta embayenge ndabana batititi ne banyasia tawe kata noli ndo mulango muhongo chakira abahurume chakira Sunday school chakira mu youth meeting chakira mu home church ola chayo mukabo chako huibire bwene iyo kata nola tiranga ke microphone ta noli za backup inyuma ino hola ta backup iyo nyanga idina Nyasaye na kuchingule nyanga indaba ndu babeba tire mission boss nene nawo no obosikalewo ne mulinde lanjawa ne bakwesi obuyangu wa gore baki ne kulolo mwisi kwa baki lano Nyasaye akhurera imbe ne kulwa akhurere kila yakhukasi yoli tayari no khola amahuwa akarero yali kulira lirye no rabantu babola yani fulani obetata inyuma toto khane obetata yi ne kulwa china cho chaya eshianwa choli nashota Nyasaye achakusinjabu abantu abundu atititi nabantu abanji bayengango butititi bwe talanta yabali nabo bulineli kwambu ni ndala naleka ni ndala cheru mikirata esiye chendo lahanga hoiberu abantu aundo linda sesa
au maumundu aude miujiza chikhola hanga mkanisa mumwe mihongo ne yomanyire ne yosaya ngaroba nyasaye tira pastor waje nyasaye khola makuwa mkanisa mwefwe ne toto bibi khole hanga na umanyire ne yosaya au maumanyire kosa yanga inyuma ile kata pastor nomba bishop shamanyire ko shokolata ola chayo mukabo ikotao nuko na kuikurejera mkabundi ya bane division ya fua story ebo lango mkambuno ya fua ne liatia mwikulu na nyola naona nde mama undo mshere wali mkanisa ne najola mama ule uwerwe crowd uwerwe umukabo muhongo sana mwikulu nena eshairo ne shtiti nareba nyasaye ai mama unole ya khalitsa ya khalanga mukona iria siao lange bibimberu ya miujiza shingalesa ndaholanga ta waru mishiro khole binde bikongo sana kuyombo misheruli mbona yali nende mindula ihongo mbona ali nende lichina lyobunyali lihongo kuyombe lyali nyasaye nambora omanyire miujiza cha ndahurumishirango khola musheruli ni wasaya talanta yali yokusaya sialo le hangata le khanebi alo le hanga ya rule na kuye ahundi mkanisa mumu chomanyire lakini kholanga mahuwa abantu betsanga banyolo opangire kanisa ebyombo byose biri sawa sawa nibembera ko nibahamala kuimba nebatia nebaleha yojinga batobwisikwa batsamwa minifu yaona abantu bachakirana yaona abantu abakongo bachakirana olajaya eshianwa sholi na shota olalolambu shino nation shinyalo kuhonya shina ololere wivu abalole hanga balinde bipawa bikongo ta onyalo kuyabira sholi nasho khaneni sho sha kuchingure obea mundu ahongo ya chaya nabola ndala natia nayabira mundu wa nyasaye don't be intimidated olarisi wanendo obukongo bipawa yabantu bandita olariambu shira siendi ndala mano ofimbe mundu aundo lo mwimbi oshiro kuina kokata CD ndalata no langwa mu concert no nyolambu bango uche agube tereo onyola bango chibalonza balio bango Anastasia balio no bola abane nasikata banga Rose Mwando khebemba na obirwa tuimbe ola rio tuimbata ola bola bona nasi ndahemba mbanga mukabwa bano bachaka hale no mureba na kubora bachakrasi reba abantu bano bose bango Bishop Jakes bango Bishop Lai barebe bakubora mwana wewe ochakirangasi ola chaya eshia no shori na shititita nisho eshia nyasaye na kubuhasi eshibeshia no shongo abantu abalinde talanda tyolanga netihongo bachakrasi ola balolera wibuta rumishira httt sha nyasaye akweresia ola lolera abantu imbali hata mundu wa nyasaye shichira niyo nilolo fungo lokuchingule esholi nasho bible balambo mbwangu wa nyasaye ni kama imbegu yeli mustard seed na hati khachaka ngambuti kato bwami wa Yesu Kristo wachaka mbuti ya chaka yenyene na alanga 12 beta baba 72 nibakula beta baba 120 mu aparu baadaye ishalo shosi chirienda bakristo abanji sana khachaka rasi umwana mutitita achakiranga munda kama kando hati ahula miezi 9 liye bulwana aro muti ahula tabo mundu muhongo eshipawa shori nasho mundu wa nyasaye ndenyange kutabirie eshipawa shori nasho shitititisho nisho shena kuikuretija ola shayata imba ndo mwoko kosi no administrator aunde kazi no organize tena oli mundu wa protocol mkanisa uhakishe vitu byose biro bulai ola enda bo abantu balole ha platform abantu balole ha TV yo lole hata no problem oli nende otitsanga rumishire shipawa isho mubuisikwa rumishire shipawa isho mubunyali ubwenya saya kunyalra shichira no hano obuhe witulire bunya saya sha sinjamande mikabwa okulonda nande title chabali na tumukanisa tenye kubona God does not reward titles, he rewards what we do. Isho holanga nisho shenya saya likwese mukabo kulana nacho ko olabola ulashe nangu kwa bishop ulashe nangu kwa apostle ulashe nangu kwa ashata bushenya lokole shin munotawa hola katanikaba omirimo cyo cyumelira aundi chichiroba designated nende title hola tasho hoero hore okulonda neshenya saya horanga lolo lango byangu mukanisa mumu hola tiyabundu bweneo nyasaye obuhongo nendo bwisi kwa bubure na kuchingure umuntu no yachaya talanda ndala nabo laba bere bamba kutsibiri aunde mbere ndaba kushinga watirano tawe shikali kariota
chakira onyalo chakira yaso mwene na chibule eshiano shisho shikira ebintu byose bichakiranga mubintu bilolehanga ordinary kanja misiasa na lwe uranga hushuda bwa bandu abeyekanga honendula bati yalesa kanja misiasa na lwe nyolanga bakubora ngo batoto kunyasaya chakisinjo mundu asi etalanda dala itsangane tsibatsibiri titatu batrano tsibeho nenola rubishina dala iri atano yabira nonyolambu shoko reshinta handi kata handi shonyola tsiaba biri bataru bali ata chikira china okosie eshayoli nasho nga usholi nasho urumishire sholi nasho mbwisikwa kata nkaba ne shititi shirumishire munjira yehongo kachire ola yabirata ihuwa lyahane eliachira omundu uno nayabire talana elikiranga handi abanda banyi mukanisa iba yabire talana tyabwe nelihuambu ya overestimate obunyali bubwe Bible boro lyalwa 15 mbu ya mwere oundi 15 oundi ya mwere talana 5 oundi 2 oundi ndala buli mundu obunyali bwe shinga olwabwali omwami una yabaye cyo kunyola hulonda buli mundu hulonda ndo bunyali bwe shinga lwabwali lakini omuyauno yaenga na lambu esiendaha yebwe ko zaidi he overestimated yalo lambu esie bambere bariendala enyalo kola ko mundu aterano uli anyalo kola enyalo kola ko mundu werwe tsibiri uli anyalo kola ya overestimate obunyali bubwe Bible bolanga mulakana kania ikulu ohuyomba chingala muhairo kana kania buli mundu yepare huo muhuititia imero ino eyali mu Kristo Yesu ndayanda wa Filipi habiri ba Filipi habiri onyalo harano ndakanaibo olen mubetenge nendo moyo mwinywe omulala nende kweno okuli mu Kristo ye alingi kumera Nyasaye ne shiapara hombu ohuerana ndene Nyasaye nelikuwa lilai eliahoero huanda hota yali Nyasaye Yesu Kristo yaherana ndene Nyasaye lakini shiala nelikuwa lio huanda hota ye yalehula kosi niye bukura imera yo musumba naba mufwana huo mundu yabukula obuyangu yamanya ye Nyasaye Yesu Kristo ne Bible wala huero benda maparoka fana kalio bu Yesu Kristo yali Nyasaye ne shialla ne shidisho huanda huo bo airana nde Nyasaye ta yabukula yaleha obunyali bwo yetasi mbu abukule imera yo mundu mpaka katana afwa lifwa lifimbwa mu lyo kumsalaba kulwashina he did not overrate himself shiye bukula alinende bunyali sana ta omundu unayabire talanda da kulwe sababu mu yalola mu esiendo muhongo da haibwendi enandala endo muhongo obunyali bwanje no bwa efwana nande batrano balia efwana nande bae bwatibiri bona erwendala amaparo kano akali mu Kristo kahoere kabe muifwe mundu wa Nyasaye. We don't need to overrate ourselves. Huyenge sobali huititiye Yesu niyeke si abantu bandi abunda baboramu omuhongo huinywe no muholi akari wenyo ubo muhongo abo muholi wabosi Yesu yaleho bunyali shialo lambu huera nande Nyasaye na ishiduta enyalaka tohula shenyalo kuanda huta ehendehe entiyefu irabana. He didn't overrate himself. Yelo la yetitiya yelo lambu enyalo kurumishira abantu umuntu wa Nyasaye no ichingula eBible bolangamu Nyasaye la kuishasi Yesu Kristo lo yetitiya eBible bolangamu yae bwelira liomba America ndikosi buhulira le Yesu Kristo buli risikamo laskama ne buli limi la rumbu lambu Yesu Kristo no mwami ulolu yali ya Nyasaye karula na hulishina yetitiya owarumishira umurishira talanda endala cyaro mundu wo kwititiya yalola mbusenda khairutrano eshakira yabirane ndasira nabalale khaibe banjaire kiya se cyero shanje ndishikulu ne bare rasi mundu wa Nyasaye
ole chingula ta chijanui chingula Nyasaye huishia nenuishia Nyasaye chingula omwoyo kwa Kristo kube muifwe bukunyalo kurumishira ebyanwa byakuna muchero shos bilo kuichingula bilo kulambu efo kuyomberesha kolanga baro abantu baruma mujikoni eba kubara mu Steve yaniwe nende degree anje tibiri tsino uira mujikoni ekasi yo mujikono last year nayo esie olangenya lokutyokola ashari OCS umlamba endie kole ashari unjaira sana engomanda nge station josi she police na urumanga umbiranga mbwesi endie kole ashari kumundu wa Nyasaye. Don't overrate yourself. Daya za bantu betitiya sana abonyolaga nona birido no mugongo cyonyela kumanyana lakini mukanisa akolata ashari namanya abantu abekhala umundu ifana uryo Nyasaye paka mchingu umundu ufana uryo paka achinguke kira yetitinja nekula yetitinja Nyasaye mchingula. Bible bolanga Nyasaye akiyanga abechinjimisinja lakini ayesinjo bukosia abetitinja okwititia no kurumikira talanta yondala bilo kupara mudaka berende tsirani ebulafu iro li manager ro mundo muhongo lakini mukanisa mundu chaye lo kumanyaka oholange milimo emitititi okabira oli head mistress oli principal lakini mujikoni urere stocking umurwe nende lileso uinulango muchele no kabira abantu pako mundu aboro mayiro len madam principal omundu wa Nyasaye. Don't overrate yourself. Omwene obe unyalo khole emilimo Nyasaye akurere ola chaya sho erweta khola aoni obugongo bubobuli mujikoni mwana okhulire okhurula na kuashari ngokho no okhulire. Don't overrate yourself. Ola lola abantu bakuchaire ola la pastor ya bari rariena okumbora ndasi yake tipi bomukambi ambari rariena okumbire ndiende maka okumarikiti umkambi ambari rariena busi ende tamasukuma ndama kabichi nyanga conference. Don't overrate yourself. Think of yourself soberly. Yesu chia miso bwami nombo bunyali bubwe bushikira alekero bwambo mwikulu yetere kuititiya ta. In fact lui etitiya lule anyole lira eliomba mera kandikosi mundu wa Nyasaye pare sobali okulonda nande obunyali bwa Nyasaye akwezi ne kurumire mbwisi kwa aundo liao olu mundu mukongo otiya ne mukanisa oyenganga no laba khwere kasi ndi esho mukambe akurumo khole khonata. Don't overrate yourself. Wititi kachire Nyasaye kuchingu emanyire Nyasaye na kuchingula mundu Nyasaye endishua nekira nako chitamo kwa kana yenyangoti yale ola chaya etalanda yoli nayota ola chimisana ya khabiri ola lolambo akhaperwe abundundika rumiha olali ora sainjwe olao mokole kazi ndai wa noke otizaka rumishira shamba shishu kata mosi modianga au ndi bakwiranga yote otio eticho ola chaya abahongo barulange bweni aundi bakurumange ebiri aundi kata woti yanga orumungu etsikasi tinditi kata yani amasomo koko noenga umwe hoka nikaliko mukanisa konya aundi kata woti yanga bakwesi je milimo ulivenyo kole yoro Steve itokole shindu fulani ola chako kula bantu bana banja yanga tu jese ndanyola C- tawe kata nkaba wanyola neba kwesi je kasi yo mundu wa D+. Don't worry chakra bwenya rumishire talanta hiyo kucheresho linasho ola laonotia usaye papa mulira Yesu Kristo wakwese byanwa nende talanta tia uhane ulimu nesa indi shetani yenyanga kubende imbali ha kulabo bakholange bintu byafokulanya lokholana kachiranga ni kubise talanta tiefwe nesa indi mwami kubetando kuchinjimisiando ngola mbukwa khairu trano mbona kwa ibwandala mwamo kuberetse basi kata utiyanga nende osi ahuinyola ngari kuli omwami usaya mbuli parono eli mu Kristo bushiyalo lambo kuwerana nawe neshindicho kuanda kuta esa indi kuandanga kumasomo kefwe esa indi kuandanga kubiyo bya kulira bemishyalo kachire kudeko kurumishiro kulai kulokuititiyana omwami oryo kuikusia timoni kumanyirisie bukhoere kuititiye kachire nawo chikule esairo mundu wa Nyasaye bokolwa alachirisia okurula nyanga ino narumikira kati shipawa shilala shali nasho
ulanga wachingula Filipo kurula kumundu okabe byokulya nabo muinjilisti abarumishi banyasaye bose bakulolanga mwami abo wachingula wabachingula kurula asi esaira Yesu uli asi mwami ona muchingula kata nwamanya malola mahongo ala chakira ha chakira nekachire arere oluyari kulira liro narumishira byosi ebyoramuye mwami esaira katabosa batiyanga bundu nebalanga masomo kabwe kalikulu abandi balanga balino bunyali kata obulali nende obulayirana n'emirimo kyabayebata bayetse obukose bw'okutia mu office ekitero kyabalimu nomwami okumanyira olaba chingula baba besikwa kere ndakano ibolambu nobo mwisikwa pitititi olamete ruho mwami esayambu ohonye bulisha mulala kata sesi nendimo kuba besikwa mutalanta ndala kachire ola kusutia ohula kutsibiri ohula kutsirano ende kata bya kushiro kulolako ikiro linyasaye mulira Yesu Kristo mwami kwe mundu wa nyasaye wende nyanga indai merakanya mukambi Steven Hamati uli luosi beta kusanga alibanje sana okuba nawe halala kushituo chifwe cha Nyota Western Nyota TV cha kwa yanga mno echabakolange kasi indai siriro kwenge pindi byefwe siriro kulisia ameche siyokeri kwa nyasaye okira barumeji banyasaye barublangano yel kuwasiliana na ifi namba simu ili kuscreen hiyo mama ukasi huitusia rumishire talent hiyo rumishire shiano shisho kushero shose oli rumihambwisi kwa hola sho hoero hola imagine na kumukane nawe ikulu nyasaye na kuchingura refwesi shichira kuititia na kuchingura mama ukasi bende janga indai nende weekend yetsi hali oriyo Karibu